naimbag nga oras yu amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel a Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Crystal san napud no nagantin tay idrama. Ngamsakbay na makablawang mampay iti belated happy birthday di September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat kani Ren Belo, kani Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Crystal. Dear manang biyanang, nagbalina ka na palangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayam ko, kat day tati nak isalaysay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayong tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kadi iti probinsya nga agkasar? Sana. Agkasar kami iti may sa hotel dito'y syudad. Naimbag ti kasjay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, wana. Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasangat. Urayan Ti importante awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak. Agsardengak ton nga trabaho. Uray chakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y disente hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Nga ti agawid da iti probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditang. Mas makatipid daan iti probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumalagi simple a babaya kas keng karoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wala iso timbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanyangay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga rin nga umakar ditoy? Agsapsapol niya rin iti mabalin maarkila alugan. Nasayaat mo't nga rod. Tapno agkaaroba tanton. Kasano? Komportable ka mo lang dito kwarto anapilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangingi naman. Urayan ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamu nga gisimpa dito abangan ta. Tas umre kak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tapno komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaalan na lakit di? Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamat Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa pa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Kan ay ayatek nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaaykan ka ni JR. Amlakay. Diyay mo't gayam nalawa ak kwarto ti inabangan da Kristal kan rin. Anya? Ipay ka kasla isang ti trabahuan dan. Nagmina abang. Win nga ron. Ay no siya. Masaya nga anak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit. Tadudo hatang may. Kaya na agornong tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan nala kaaluti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay.
Iso nga ano, santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano, santan mo anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan a panagranata. Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayak magkit niya. Tapno agka-eskulaan to, dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anya magkit niya. Ang kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kay kayat kumat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo ang nagsikaw. Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakalan ti tiyan mo. Agsarden ka nga trabaho, ah. Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan may iti agbalin a baby ta, Ay, ka siyempre, mad, ah. Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Ang excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandanikan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga raw. Kanay, anan na dama ka na yun ti bagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatan kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irurwaryo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana bale? Agsubli kayong tumanan, ah. Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Ang mano abulan lang mo't amausar na. Nalakamot ang madakkalan ti ubing ti badom. Ado mo't tinalalaka paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas kan naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Ang jak kabaulan ti presyo ditoy. Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tantulaangan numalpas ta. Tagiddan tantong agawin. Makamu ka man langan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita ang mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mo ngamin nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanuga kan mabisinak. Inta pa'y mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamot tan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungan? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrabangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit ta nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwan ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina ka no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen,
Kunak amangan kami pa'y tamabisina, kanabanugak. Madinakit din. Awan samat kwarta na. Ay, tanawan nakit ka nung tamanganak amay maysak. Kaya anya nga rod nga ti mabalay no awang kwarta na. Anya kay tiserbi ti asawa na. No saan na amay to, di kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na ah. Ay, jak impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Uwan mala, agsagana ka man tarong marta yun. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Wait. Inayadam ha. Op! Ay na. Aywan gayam. Nag-chat ni Crystal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amo no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod, lakay. Bakay, ilala ko damagan, ti bakante aloti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang pay may. Pag nayunan tansan, ti anda kang kakwarta. Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Taagor ornongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, ante urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Tasata mo ng agurnong, iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakanak. At danton lote ang mabalinta apagpatakdaran iti balayta. Numagatang mo ti bagbagam. Una bakay, inutin ta manay na patakdaran iti balay na. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang niyo ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakdaran iti balay mi. Ay kasta aya. Ay imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit gan dito ayan tayo. Si Kangay? Isumalakan niya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Si Kangay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no itinangi naman ng ti paggatangam. Ay, jak kabaalan ti presyo ijay. Ay na, pati ti anak mong imutam. Di mo pa'y ngamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko. Naragsak mat lapa, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga grigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakan kadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kiti nga guro-uray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamagpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysak. Andan urnong ko bakay. Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang.
Nagdakkel ti gastos no kwenta manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, ah. Makaangis tan tumbakay. Intun addang bukod tay abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Ang mga no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Kaya mabalin na kasta, ah. Sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang nga ano sumbakay. No makabalay ta. Makaginawa tamad time. Ay, unay matan, Roxanne. Awan na ka may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung mount. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaol ti payong kantsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatak der abalay ti asidag tayo, bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakastamat ti may patakder ta. Alaan tang iti paggatang tayo ti daga. Katkasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adumat ti paggastusan. Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daruksan. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita am day tamay patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak namin nakaskan ka, nga do ti kwartana. Anya ka ninti magbagan. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami nga agabang. Siguro, da kayo ka ni Ray. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga nuag triple pay iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngayon nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agur-urnong kayo pay. Tamangan no dakkel abalay ti plano yung ay patakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pay. Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto ma. Apay, da problema, Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daruksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, anda balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakdar. Anya? Ang mga nagururnong da. Kung na makastaunay ti panagtipid da. Wen nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dakkel pa'y ngam ti balay da ti may patakdar ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min je balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam. Sige, umay kaminto kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yun iti panagbalayaw. Ha? Ay, kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakal, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itata makagatang akon iti karni asidaan mi. Jakmat mauray agumatang kan. Uray, basit nga ikan kan natanglaang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka diti asamam iti trabaho na. Ay saan gayam? Kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurno. Ha? Apay? Awan ka diti urnong mo? Ay napulos gayam. Isungarod abilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw.
Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Duha kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti urnong iti sweldo mi adwa. Umapala ka talaga kan kagayam. Siya ka sana nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin? Gayam. Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Hello, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Cub sa Troni, saan naapod no anagan tintay drama ita. Ngam sakbay na, hello kani Vilma Aguirre, Jomi Merlin, kani Leonora Bautista. Kastiman di ko na ni Cub sa Troni. Dear manang biyanang, nagagutak ngagtrabaho iti daga, ado dagiti mulak, kat pasaray makatsambaak. Malaksid ang nagagutak, na impedak pay, isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakaapit man ang anak ta iti mula na anatang lakay. Wen nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, di minulaan na itinatang. Wen nga raw, kan saan la aday ta? Nakatsamba iti nangin na apresyo. Wen na bakay. Manayunan manayin ti urnong nan. Gumatang met kumaiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na melatan ti kwarta na. Ibagbagak may. Ngam agurnong kanu ti kayat na. Di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano kumaamang asawa nga. Kuna naman nga dayam amo na kadata nobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo ilang nga takas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso ang masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Iuwi na. Tapdo agtinulong dagag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na anaimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Kubatang kamat iti kagawaam Masig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Zay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin na nabadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your ornong ti pangasawak. Kanuad dan ton asawa. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta balasang kaw. Pasensya kan dito'y balay. May tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga agayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sana bali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Na babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid ka dito'y balay may. Sana bali tayo kasar ka niti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbali na manugang. Sapay kumaata kastang agpayso. Kan sapay kumata di ikan tupulos agbaliw kanya. Santo Apulos, Adila. Nga, uraan niya apay timaduktalam to nga ugalik. Wag, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatan ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon tiyagin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay, tangiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kumaiti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay, kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh,
Sadot ki day balin amanugang ta. No kasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Uwan tatang. Ta, mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito balay? Aha. Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo da jay. Ta, saan na may bagay keng ka? Nagagat ka. Iso ade padam ang nagagat ya sawaan. Saan ade nakasadsadaw? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysa. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ano apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga ka nakaw. Nga maawatak ni tatang mo. Maapay akas jay ti ibagbagana. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot man nga bintinubiyam anak ko. Ultimo agin daw di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatiilabaan na. Tas ikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy di garden mo. Managbabain nga ron ni Adela. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dahil la atitindog ako ko natiin into na rin na. Ang susukat ti cutics na. Sadot no sadot. Gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Well, isurok to tapno gumagait. Basta ay ayatok ni Adila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Wala, bye-bye amon. Naku naman ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahaw, awan lang mo kon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan ka-es-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Magantan. Darasam. Nay, nagsapa pa ilang. Alas 5 lang iti malam. Ay, magantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no, no nasa apat ti pagrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa ako. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagi bat-bati iti oray basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi di agasawa. Pak, makamu di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akan ayon di sadot amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain di asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di da awagan iti sadaut. Adila bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Ni, anda ka matgaya man, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan ang nagluto ni Nanang? Awan nalutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsaduta ka bumangon. Ala, nagid-idda ka pa'y lang nga ro da. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga sikat agluto ronay. Ay, ringam di asawam. Tayo so ti paglutuan. Madinga ro ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay mo ti kastan. Nabambanog ka naggapo iti talaw. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha?
Nakayo ti adda dito'y balay ngam di ka nagluto. Ay, nalpas kam anang-anan. Talaga nga'y gagarak ti nagluto iti baset. Tapno nagluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela ang manugang, saan laang? Pumanaw kami laangan dito'y balay. Tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga ruday. Diyo pa ilang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapol kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa ilaang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso na saya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapol tan iti pag naudan ta Adela. Agabang ta na, no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata ka ni Nanang Mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iji balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbaga no, manugot da. Mainayon ta nga agnaud ijay. Wan, ngam. Ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak matitiinal daw. Tadda mo motor ka Nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito, aging gaiji lugar da Adela. Kita ala makaammo kayo nga road. Sapay lang ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yung kada kamay. Saan na kayo apapapanawang anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan ngamin ka. Mababanaw ka Gusto nga. daytan Nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit itagkid daw iti pasensya Nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ya daw nga gakabalay, tanaragragsak, barok. Ay wag, damag kwa ka na yun ka no at sumamba ka itimulam maanatan. Agpaiso aya. Ha? Kwa, saan unay Nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiyornong yaw. Nagagat ka ka no ngamin ka. Ay, pampanunutan may nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa rot dyan ako. Iso asigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mangarod Nanang. Ngam, ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Sana kas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam, napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalin taglako iti merienda dita sa hangot ti balay. Ha? No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan nakiti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siya, jak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodon ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrag iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako maiti tangki kan burner paglutuan.
Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismil siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay, tano ag-boom ti business tayo. Ag-triple ti kwarta apagpunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun, dalan dito'y sango ti balay, may. Talong aldawon adi nagawawid ni nanang, Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas ginaday dyan o da kwarta na. Marmara po ka dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, ken paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumat lang ng pukaw man ni nanang, Kaya di ka magaya iti kwarta ng manong Ronnie. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni Nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabag. Di mo mo't imbagbaga kas tagayam ti aramid ni nanang, Adela. Tamo ka ka nagbalbaliwon. Namsaan mo gayam? Ay, wan. Nayunak man ta inutang ko kan kabayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibaga man mga minidya asawang tagtrabaho. Ibagbagak mo. Adakan mo urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na kadagiti kakabsat ko. Si kaamin ang ti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay, napasensyakan, Baruk. Napukaw ko ti kwarta nga intad mo pagpunak kumay ti business. Ay, nakapukawan na ngay nanang. Ay, diya ka mo man. Namdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidol damutan. Anya? Sana balay. Sukatakto no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apanagabrod ko. Wan mat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mutin. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam agdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinton agsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuitid kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensyakan la kay dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Lang da. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan niyaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimbang pwedura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na, bayaw! Ay na! Awanan! Napukaw na kaslasok tay kwarta nga pabulod mo kanya! Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya! Anya? Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersahan na singiran, Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sa tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan lang amin iti ornong ko. Nabayag nga ornong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pala iji balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan adetay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam,
Nagdakkel man tinagbaliwan ti bagim anak ka. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik na. Imres ka anak ka. Ay day ka unay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamat ay iti naimas asidam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw ka maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Ang biyahe pala iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kananda. Day asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno di katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo met nga kakabalay ijay. Di na matulungan na. Tulungan tak na. Ay, agi patakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Kada maurnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak ka. Awan urnong ko na nang naikisapa na. Ha? Naparan nga iti urnong yaw. Awan nga rudon tatang. Basta naikisapay. Pautangan dakpay mangkiditi pagbalay may. Adon sa tayo. Kaya't kung ti pumanaw isi lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Kung nga tatang. Ang amanan ti maramidang, tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsiderin. Ano, sakat ti sadut nga asawa. Tayo ayatak mangarod na nang tatang. Hello, at manan ti pagayam yu amang kabkablao kada kayo tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal may sangawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay i-drama ita, saan naapod no anagan, ngamsakbay na. Hello, mampay ka ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaline Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, kini Ma'am Nida Niveras dita Hong Kong. Kasi manti ko na ni Kabsat Agnes. Dear manang biyanang, dahil ti kapadasak nga ipadramak kan kakat na pasamak, idi ka bambanwagak paylaan. Marigrigat kami laan, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamadlan asino kamin nga agsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur itilako ta prutas kan natnatan. Ni, anda ka magayaman gayam, nagsapa ka matan. Tapno saan pa'y anapudo ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron, alak ti basket ko, urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadagiti lako may aprutas ken nateng. Andan di tabangsal nga agur-uray. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, ababaw, tabangan kayo pa sa kayo mapanagisursor. Mamang ano napudot to, nanang. Mga anak to no sumang putak. Sana balay, tanagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga raw. Sapay la ko mga rod. Tadaras kayo makaipaibos itila ko yaw. Magantan la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigat isa na mga armusar. Nagruna ka na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namna makabumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga ang alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na nga ron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, nati amam no makakalita iti balitok. Aywan anya. Awan lang nga ti balitok. Kaya ijagam-gamuluan tayo adaga ni Madam Magda. Bala mga dakidin. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakit? Agi na nata pa diti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga ron uray siyak. Aganos ta ata saan tayo umot anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Angam kaslawan agnana. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta.
Ang mga no ado ti balay na. Unag paiswan niya. Jak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta, no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan, adamot mamirmirao. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida, iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket ano santa Saan tayo matamangan mo saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ruda nagisursur. Umanayon day dyan nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang ti insursuryo alako yu kan ni Mailen, anak. Wananang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uma ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursor. May mayat no every other day. Malang nga rod. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga iti madama at trabahon nyo ija uman ni Madam Magda, nanang. Ay agmulmula kami anak ka oh. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Napayagan na siya nagpaspasya rin balay tayo dyan Pilipinas. Kaya't ko di agbakasyon ni Jai iti sumagmamanaw nga aldaw. May tagpaso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yun dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yun. Un nga raw dayo. Nangatumutan ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo ngamin dagiti maiparit amakmakan, papa. Natang ati mayat akanan nyo. Oo niyaw. Kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Iso nga ro na kaya't ko ti agbakasyon. Tapno maliklikak ti agpanunod dito eh. Sika di makaambo ka na negosyo tayo. Wen, papa. Awan tirong ba pagdanagan nyo? Ti salon at chokit diya, ti panunutan nyo. Napayagan nga wanagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Panapayag mo to na nagikat isigo na caretaker tayo ijay. Wen nga papa. Nagrigat tumot ngamin ti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalusak. O sige, papa. Kaya't aganad kayo iti panagawid yo. Agaman ang iyo. Ay, sabay ko mga raw, tamarelaksa gini kadak to ije Pilipinas. Makapaliday nga mi dito eh. Manipod na tayo na di mamayo. Sara ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa. Tapno ada ko mamat mga sikaso kanya. Ay, kit, ada kayo dayta, papa. Si kamat timay ng dagas kanyak itagayam. Kawana, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat, sa anak mo't nga grik-grik lamaw. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbagatang mumday ta. Anya, sa dino nga iti mo na pagisursuran ta. Surutan tan ati kalsada. Ala, mapanta nga ruda. Agi na natamanan dito yung waiting shed sa taituloy tiya gisursur. Friend. Ha? Tidak kalabalay. Nakalukat mo tan di gate na. Unag paiso. Simangpat siguro tiyakin kuko iti day ta balay. Padasan tan sa ti mapanagla ko dita Intalakwan. Bareng gumatang. Mala, mapanta nga rudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Umayan dito Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka na itagiting lako iyo? Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangak amin dagiti lako iyo. Agpaiso, sir? Wan. Anya ka na itinagan mo?
Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka din nga alag ti cellphone number mo. Tanaw may busana kiti abasto anateng ket agpaituludakan ka. Ha? Ay, kat mo na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang anama amumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ngam, ay na, agar-aram mo ton. Anya? Ay, baknang ka day. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan. Kan paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no iso ti akin ko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maun. Ang mga no iso ti mangilong aw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod, nanang. Sumbata kon. Lumakayon day jay ng urayan Basta ag naudak tumutin iti dakkel abalay na. Isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak dito balay yo, sir. George, kunamon kanya ta inaklom nak natin. Ay, sige nga rod, George. Kaya't ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da. Nakasagana ka mangikalay sa kanya. Basta ati daw dawatek lang ka. Asikaswan ken pagsirbyan na. Ket siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan yaw. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. Uwan George. Day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat na pagsirbyan? Sa anak mayat amasaylan. Amom ka di a Filipina matlahin ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, Maisel. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanya, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalintaw nga asawa ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami maten saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana kog may sa jay. May baga ko ni ti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami ka ni Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si kasway. Ito nagsubliak kong titoy. Iso ti manakalay sa mi ka ni Agnes. Ket agfurgudak to dito'y Pilipinas. Ay, katuwan asar. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray na kami ti paralinis iti balay mao. Agyaman ak launay do kasta, nanay. Imakar kayo matgayam man gayam. Kasano ngayon ti pa nagsursurta iti natenggan prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agisursur iti natang, amom ti sasawang Mylene. Asawaan nakton tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpay lang iti natang. Ay, agdamdamag aklang matgayam. Amangan kunak no, kayat mo. Hanggang nagbaliw ka matgayaman. Ay, talaga. Ganun uray dagiti gagayam ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipata mo tinagkadkadwan ta? Ay napasensyakan Mylene, kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Ama isaak, ama mirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na tapapanawan. Panagkunak na singpet tagbalin na manugang tabakit.
Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Eh, sa bagay magkidi ah. Ay, may mayat latamat ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigregat pa yati trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isu nga ron anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan ba't ananagsit ti trabaho dito? Pawatan niyo kumara ito, ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo da ito, mapana ko ni Jahawa ito bigat. Ket orayan niyo ti panagsublit. Ay, kat agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw, ti pa nagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo idi anateng. Adda ngaminan umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya, saan mo ka diya makita ti sasaaden may itan? Uray si kapay ti tangdanak itan kat mabalay. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensyakan, no nadistorbo ka. Sige, patuloy ako. Ay, nagmayatan. Hindi ko kuha ba kahit... Ay, balto-baltog mo tabagin, di takot yun na kama. Nag-post call nga mendikot sun nalakay. Uray ag tumba-tumba dito ikat sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutso na kitikas daw. Nag-post call ka naglawa akama. Uray ag kinamat ta dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga ron ba kahit... Kakaisa na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Ada ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Dahil sunto ti mangalay ti katulong tayo. Narigat no da tayo ti mangalay ti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa'y matita, bakit? Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Tauri ipakita tanton tito na nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa babaknang. Hanay. Ba't nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang. Danda ni makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y ang maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taadupay ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpal. Uwan ang makapadanag mo. Imposible adinak man lawagan. Ang mga nobisi laeng urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George samat tanday ta. Lugan nan samat day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, sabali mo tidim sa anak ko. Baro matagwapaw. Wan nga Rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siya ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ka. Ang timusay ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ila ko yung to'y balay. Kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na.
Da kami ti adaan karbangan iti daytoy a balay. Ket tangay saan pa'y mata nagkasarda papakan ti anak nyo? Awan ti karbangan nyo dito balay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan, nana. Ngam, Di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. anak ko. Mendayta, naisa ko tayo dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayo. Magsibaklay ti gargaret na na. Baklayan mo, ta nakasako abadong. Tabaklayan mo tanyagnis ti bado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak ka ba ni kasti anak ni George Dentiri daw. Ururayin nan sa tirurwar tayo. Apay gaya kastoy. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay gaya papanawan na tayaw. Sana nagkasarda Agnes and George. Isungawan karbangan na bakit. Agawid tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga daka dito'y balay, Agnes. Pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Ide Maylin, gayam. Natayon ni George, isungag subliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayam ko, akad kadwak nga agi sur-sur-sur. Ay, agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ni ngay. Kat si kati best friend, kumanipod elementary tayo. Naimbag nga agsapa aldaw kan rabi, ititonggal may sa welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana apud no anagan, tinday drama itangam sakbay na. Makablawa man pa ni Ray ang Kiano, dita Qatar, ni Cristel Joy Marba kini Mardom Dumanais. Kastoy man ti kunani pagayam, inga. Dear manang biyanang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan, no daduma. Kat gapoy ti day tatarigagay ko, inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatganday ta akayat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga, isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyan ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe. Kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaruno tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak itilugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta arami dito agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, adan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at idya garahi aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apoy, tayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamay at. Jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin ay ti kastoy. Ay. Oy. Oy Pedro, agring ka man. Pedro. Agring ka man. Payaya ba kay? Agring ka. Nadakadwa ka sana makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isab-sabay mo tagkuti-kuti. Ay ako. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya sana nakaturaw. Ay, basol ko nga raw no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray an mo. Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, Aprusan man to'y ulo. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay.
Apay, ubing kaya? Butun Uri anaan mo, talaga sana ka makaturo. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga ro tiagas, di ba banog? Isong lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malan. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapain. Aho, patpat jumot dayta. Naglaladutak mo jak agkape. Pamigsak dayta, iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, Ay, na. Nagimasayang tem kape. Nagimas ti pa nag-aayos na iti karabukog ko. Ay, nagkapkapi ka manayin. Kakapkapim la itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mutin nagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Taday to'y laang matilibangak ako na da. Oh, nalabas mo day ta pa nagkapay. Inoras nagkapi ka. Intong ko, hindi ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulan to'y kape. Tawan mo't baka inaigan na iti dayta. May sa day ta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidwa wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inuman. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkape ak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay paaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun dyan. Aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Ay, kaya na nga tati agaramid iti garahe. Ay, kayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawa. Ti kayat na kadiritso ti trabaho na. Tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagamtuman nga rod kinkwanan niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na Inga. Ay, wal! Adantaw, divina. Umadanin. Gumatangataw. Nakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawa mo ilugan mo nga garahay. Kat adanto sumarunong to tilugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom nga no adanto pa nga bakat. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin na kanayon ti turog mau. Iso kasta ti bagbagam. Ay na, di mula amo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso tilugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto itilugan. Iso nga agparami da iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No, kasta, garahe yun dahi tao'y. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Apay aya. Kasano ngay man? Nagparamid iti garahay. Awang mailogan na. Kano gumatang klungay. Anya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagata. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Haw? Masuro na. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, diyak pa'y lang makaturog. Ay, panunod ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapa apo dayta. Nagpaaramid ak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumangbay alugan.
Apay ngay, ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamot lugan nan. Yung siyak ngay nga ta. Nyaki. Pedro. Agring ka man. Pedro! Apa ya? Diyak makaturo ba ay? Alaunan iti parbangon gamjak mo't lang makaturo gan. Apa yang harus taringin na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso tilugan. Anya? Ay unay ka matay? Ti talakal so ti ririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agriing inton bigat, tagaramid ka iti kalso, anya? Wine. Maturog tangarutain. Disturbo kay ti pan naturog inga. Alala, pagka nakita dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, madro tinalalaka dito'y. Ay, ala, ay, apay na italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wan, uray tay nalakalaan. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siya tay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka na dyan. Siyak lati kasde, ti presyo na. Ay, sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir. Wow, nagpintas gaya ma talaga, San laang na iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na na yung bagday, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Jack pa'y amo ti hagmaneho, sir. Ang agsursurak to. Ha? Kastaya. Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Jack pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang nung maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Nangipastoram nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagam asasawam may. Awam magtatakaw itinuang dito yung lugar tayo. No iti sa bali ang lugar adaw. Ngam no dito yung lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga. Ang mga dumanundan dito yung lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito yung lugar tayo. Tanalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Ang mga kaya ti gumatang itinuang. Hay, adu pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapola. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray, ilaklakak basay. Nalukmag na jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga umay jay lugar mi? Ta, mabandog kayo laeng. Siyaklatan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Adam mo yung ngagparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatangdana. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na, tata.
May mayat no rabi eh. Ay, ayos lang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtata. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang parte. Tapno makabiyahe tamot la ita. Sukatam nga rodya rodyok niya. Ay, wala, di ka madanagan. Siyak, ti makaamaw, ading ko. Nagagapom ngay. Apay nga ita ka lang sumangpay. Anya nga italaan. Nagiddaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iswa, jak nakikaidakin ka. Anya? Sige. Tagdigos ako. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay sus, imbag tayo may kayo atagos, ma'am. At malala itila ako kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intad. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Urayak pa. Itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga ron, ma'am. Uray panawan kayo nga roda na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan to. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y kinatang ko alugan. Natsaw! Anya nga. Di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Inga bakay. Ha? Papupuka mo tayo, ma? Anya? Ay, sus! Nung tumot nga minkin ka, asaan atila pangipaspasturam. Taadon, ti agtatakaw ita. O, anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina? Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsak. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggen. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Gapo iti danag ka. Ay, lugan taray talakay. Isu adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, isu nga, agsuro kan ngagbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, wala talaga ba kahit sinurusor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din dayjay. So baybay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka nung amin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala, alam nga rob ti susay. Madimag! Di magandar! Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo kasuntin. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban din sa mau. Tayo so timang paandar. Mabit laang nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo dahil Di pa ilan naus-usan. Ng adapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, Jack kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahil tadibina? Ay naku ko.
Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Jay ko na mamapukpukaw anong yo. Iso dati ng parte. Anya! At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakin ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, di Bina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung mawawagain. Sinaw! Oo. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Naimbag ta sa nagrabe, tinapagtang yung agkasinsain. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, ang gawang tagpaimbag, tadabasol mo kanya. Ah, basol ko nga. Nangipanam iti karni no ang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwang, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, ha? Nanay saan? Wala mong dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kaya tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwang. Ibagam tagpaisaw, nay. Ay, saan ko lalaki dahi jay? Tinangdanak lang nga nagparte. Kan, di mo sa pulan tinaglakwak iti dahi jay. Isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan, gapoy ti daytang. Ni sorry. Pagkawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurgurang na. Sorry talaga. Ala, agawang tagpaimbag. Day sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim! Kasyan na